ana say hunhun apostle na wo ye meda say me sun apostle one apostle wo sun apostle de na mami musa ene wiase nipa wo twetwede ne nipa da se ni prisika opeyedie ne nipa da se ne monyam nyina sei na mebuza say ene sunsun ene mayedie ana say yenim die obukum ene mayedie wadarma ene entire mebusa no meda say de meta kan say enye bukum na men nipa ediyi sunsun mane men nipa ediyi ewo abrabo the parents send me mako school na sabi me papa edi mi ko school no nim dia dia ma me ko ya adwuma na sunsun na me yedie abra no ye ho mi hu no na me yedie ma me nkyeremu adaroma beda se what some question we de ewo ni on se yankopon bo tun asase no ọmọ obia obofo ye fen God na angels mienu so ọmọ we ye anopa eni anwumre God angels na ba ko ba anopa na ba ko aba anwumre enti God angels no ana se mpedu ese so pese wudi ye wo ablabo mu a ono ebetime eden apejaw ewu sunsun ama eden wetime adiyi ti se o God angels na tofo mu a also obetofo obi obu say guardian angel anyone ya ene me na nanu wo mawuo ana say onu wan e na onu no so re mo sunsun good o se nyame bo so asase no obo enipa ana obo abofo se omo nso enipa enti enipa bia bia yo okra etse umu enita ne bia enipa obeda na obesuda obesina wo ha obesuda na onam ha eyo gadre jisi no owo ede wonante ewo wabrabom I see eti guardian angel no ona eso medaye ona kire me die o se yeto me o wasase so mo o gadre na beto bibia litra so o ko ba bia bibi se sign bibi se ko bibi se sign bibi se ko bibi se sign bibi se ko because obon kaye ekuwa popa okutaka kopo kanu baspakas enye soda ene bi de to me ne no ene me bo me ka so sa so won kwam say oboa pankwa bodam uno de me nam obo so okọ na oda no me twa de wa se ene ye sunsun de eye fitaa na tuntum ene de echi mi de bia me petuntum no ene amafo tan ene so na me fe e bi se me ye bi nipa bibini ye twa de wa se ye guardian angel no nipa de se ni ye nyan nam ene papa de bone nyina ekuta nipa ba ko pe mi musa guardian angel otimi ne bone otimi papa ne ko be so na obefa so disika na bra me na mi so menya mi fa wodie beda se guardian angels no e papa ne bone eden papa ne bone obe ne se obetuma ka akoma am wakọ buo obi a se bi unimu no obetuma ka akoma wetima di obi bone me ko de unimu no oyesum ni han oyesum ni han I see the sumni area wadarma e hwa de wa sei e na beka na maye e de sunsun sem amane be mi amamra be na maye a me gade angel no obaje me fefe so no this kana beto mo wani so because me pesika wani so me pesunsun sika me da so de oni se ogadages abapo ma wadi yo abrabo mu a wonna te se e de wokọ obi a wonim de ebe sunsun de na okoye abisa na obisa no na ochrew sabe o kra papa o kra papa awa atade ese wo se because so wo sa ade we nyina ta bia ogada so o control ba ana so kasa won tinti no wo beti ne bia na wo no ma agije eto o pese se udi yo asase su dia se wo bi odim de na wo ogada jese no se ro tie ne bobla ne sen adene be no de adene be na ma gada sibetme aboa me ni nyina gira wo ne pedia no so ma o se wantimi tu sa na mo na wo ko be wo nam sa be nam sa sa se ahaba atefri so abetofo ama se be pedia sa ya fra kotogu kwa na se bo abla bonde bia ya sa kotogu apostle me pese me jama ko
ene sunsuma dɔso ebi nso mo yɛ awkward for ebi nso mo yɛ di for ebi nso mo yɛ abosom for ebi nso mo yɛ due for ebi nso yɛ oni for wakasa wada ba wo yɛ hwan efa na wo hye meda se me di ya me se ase ya me ne Laviata ne performance ene mamo ene enanti timi media me straight awkward grandmaster we awkward grandmaster obi bu say aye Laviata ono wan ena sa minim sa tumi na obo ni di no ono friend say Baphomet ono wan ya oye den di na mo yo o fo konkon a ono no owuro ewiase obi otunyo bia ono no opeja o wan Baphomet no ya ono tonyom ono no owuro enutofo no me hwe mfonyini bia be chief producer famous ya me hira no oyi na oyo ewo ho na mudi nkonya bi esi wo emi pa be second na ma eye drawings bi wo eno ni nyina so re sai ewo eye mo camp wo a high kingdom occult kingdom occult kingdom we mo be joani a sabi okuta wonsa na dwuma na oba ye bobo sunsun awu gadrages no na wache amamna na amani a yenyama okra no na ye pagya wo sunsun abu wadwuma ne de enkoso I see madam fu openwi pa wada me kanwi ope eye adukromu so mu wi what I see on se pampro ewo bebi ensuo bebi odwo no bosi na ewura nyina akata so na from say didibia no say the Christo ka say ewurade ma me from say didibia na matamfo enim gu ase na me pe enwi sa na ete sa no me gade enyo betima ba me obetima ba ni nya ne say obepko bi onim di osunsun adonwo suko na ama waba onchen ene fi on me pa jo say ene fi there be ene fi I see so yako time no aye be mami nyao afutuo be na de ma wona se bo mo hwe no mo pese o mo ni gi se o mo no Baphomet no ana se Leviathan no ebe twetwe nkomo na o so wo ngade angel no e mo be na o mo e die na be nya o me fa so menye ska no okwan o be fa so o be nya ska se wo ye wadwuma na o de ababeda Baphomet na Baphomet apagya osunsun se o pagya anyotofo no na wadwuma apagya no wanyiska because me am be no ka say me a businessman and we pagya wadwuma no se o de be kwa pam na o na nante a o to ade 10 cedi o be ko na 20 cedi o to ade 200 cedi o be ko na ede wodi ja ka ma o ni no ti wono o ni na me TV so o be de na ho me pa do say o ni na me hu no TV so aso do na o pagya ni so YouTube no ya ono de no betima ya ma me o be bo easy o be so omra wo de mo kura kwa na do da o be ba wo de mo wo ne life and kind e wo ho wada ma bi ja o telephone number ene baby awo afutuo ba ko pe se ma mi ni pe me pa cho me phone number 0243147020 and I say 02448851 afutuo pe bi mi mo ma ga na say wo na join mama Laviathan Baphomet society kingdom na hom ni page wadwuma na yanhwe ugadre angels no die ehia no yanchiro na fama no na wadwuma empeja anya sa sebi mpede asa obehwe asese de ajuko aden suma atete apansa mo no Just say no Bible ma Christopher Bible say o say me de me ni dweta ni sika na mo no pese o pe eye sika dia hu eye mambo na Christo no onimamo ndada one ne nante se de wo no wote wo no oni Bible ne nam eno kura yes Christo no bo sa yes Christo no oni mamo oni me pa se ono no office o bo no office ka agudie go bibia so da mo no office bibia so enti ono de sika no biate no ekuta se be enkusu ekuta me no enti ono de what is ekuta no ana ma e po na ka o de biate kakra to me because ne magimani kakra ene efiada fofieda ene asantemam ya se fofieda de wadu tua na asantemam ya se ye de ko ye ahomeda me kwadwema home o se metimi nya bibi mrosa bi na me de famanum na me koda wada ma telephone number no na makominchi wada no mama te telephone number ne bio
0244 188581 0243 14 7020. To boase na we nyama mondia we o dia to boase bobo number ne bokoboko ebe na you bia kono no obaba be dwombi o number no 0243 14 70 20. We no to number na say we dey one person number obi wi yam wa we am me person number a o frame a o person oni abofo nyakasa what's abeka o na wono makasa be da say aminyaw na ekira se ne ye beto adwumadie ni so be da say ha apostle number 1 apostle stone o chebi in outside in Canada number 0243147020 and outside in Canada so new year of sika wuwi honhom sika wuwi sebi e won taban sika wuwi no nyese ofiti na bukum nim de nyansa da bi dite ohu ya honhom no na oboa enti mi hu sa na se da bi me nananom e wo hase wona sebi ono mo atwene etwere ko na samanfo no wase ha towa wase edubra no so hwe kofi nye sika nkwane awomu aba ho na mum nananom so wo ho enye okodi monfo no kwane njis fo no wo nanam so meska o ha o se kofi ene ma twe oba ya santo ba ko pe me nkwa me do ba ko pe ye ya santo ano no otwitu si ya be twere bo no ha o ni tigare bo fo no mun nam no mu di pa sa be de ni pe oba de no me bo me sana mani na wo ye sa we nyempa so nkomu we nyempa so komo na so mi mu how ba me office we dia ko si me so ye tigare wo ma ha wo hey don't go back to the nyansa wo ma ko abujafo yeah ebra na bia boko de bia boko pa oba wa mention share free ona ye panyina sabi ni udi dwumade bia wa ase o te ye obofu stone ne nkumodi a otwetwe no na nam nsamanfo me giri se woni mpanimfo ne nam abosomfo ne nam se di oka no ene ne dipa de se ni wotwe de ene nipa se ni ensa seska na waye se eye so am run about no nkobi se nkwa na wudidi no ase wonim fom wonim sunsum semfo no ene ye de bukum nim die ana se de honhom ne peska kofi me das me da metie fu nyina ton abo atwa ena ja fie bisa me ko sa me be yina ya de nananom na tete me metie me nim atworo me nim bukum amena na tete me sebe oyo konfo nsini ati ase ahonhom na tete me ti de me nim ene ahonhom ene bosu ede nim se sunsum kra no your ranks e omotia a se be okomasalachi e omotia okọ eye asore dem na omotia nso no aduane motia police ede wo eye wona sabi mpenifo msalitu mu yo eye a police for soldiers for me kire tigare bofo no osuru ja osuosuo osunsuo no aham be ma no okonso mu ano on ka kire ensuo se wo ba no ne fa yonko omunyina wo ho enti wan kasa se ranks enti ko kasa ye obosomfo ho ye abofo ho embi buso se aboso mo meska kwan be so be meska edi be fa ntoma pefere wasesem yo me na skofi odi wo huni a ombe ma oska be odi wo huni a ye di wo machi no ye ho nkire ye da sabi de o mo de maye ne ye so ye de cha foforo I see enye sikanti ne ye de ba biase na me de menu ya panyini abahan me pese me to sa akwese mo e de ama no mere na ya na wari egu na wari egu ye amejao woja me wani ma fefe na boko de oba de ado na bibia boko de oba de enti en na na madam pepe busa se awo mogu awdo ero akofine de kan edo ase ni akwanya ade ama ya de kasa ahonhom de egu awdo bibiri ahonhom no te se eya na onipa nim yene yabeto ye nananom no nanka ye nananom momudie no mudi kire ye ni se Moses mredu no nke no ni yedi so enene ne yedi so ba sabe ye nuanom asofofuo no ye yakofe abefu bi obi man so adesua bi nti no omo kire se apam dada ne nye nti ye mfa foforo no enso no foforo mom de ni ebu ye ne yefo ade nti na ebu ye mfo because me na miswa no na papa de me kota no fie
boko ye bu o shire fite ta ne sori ya 10 commandment na Bible ni mu no eno ne ye kan ye dinini ene ye say ye Kristo dia na me busa say mo emra e da bosom ho ne die na bosom kire say fa bo nipa da sani wa setenem ye wo mra pa me ba kofi emra ye woni say bosom no esom ye bo nti ne friend bosom ebi nti ase adi bia esom bo bia e ye bosom sa adi bia esom bo sesi e so so me bo etu ye me bosom bosom me som bo na me twa no o say broni ka se bosom yeah your best friend your best ever friend I see. Hey, na uko school da be. Ene ti mu sa di we nyina. Bibu say enne da se ni nipa da se de Kristo kum no. Mi giri say eye abofo mu eja nsarama ana se jaframa na eye tweyam ponsane no e de ba asase so. Aye friend eye bonsam. On na eja frama on abofo yi bae. Ono no mu ni ndika because mu se mu kasa kire mframa. Anse no mu nyankropon. Enti mu ni mframa na nam. Etitiri mutia. Omo no mu dibafo mu kamafo anaze mu ni twejampo ne kasa eno no onipa na ente ase aya na ebinum tumi kase se woye boni a ne nyame ayiwa ma onsam enya no kresa se woye boni a na wagya ma wo ama wo tamfo ese mframa sa I see se woye boni a ojawo otwe aso no ntia na do ama watamfo se won twe waso empepi ya do foti ekọ amaniem ya tamfo peja enya na bibu se enipa de se no bia so hwe and tamfo na wu no tutu na mosi ye na so kwatoro eno nti na ye nanam ka se obia na obeto nsa ahire ne busuefo da I see ekopem se u kofi kafra ma hu sa ha me ba ye wu nyame a wo beye me ana asase atisi wo wani a wo betimi ayi afiri ha enti mi so mi wani no mismetuma tamide na mde abeto na matana so akasa enti sa ebetuma base me sorry kran metwa ahwe sansa wayi asase na firi mani eno yade na nanu kire ye na nanu me yete ase se edi kan suro nyame suro no enyame no suro no mate se wo suro nyame a ummo onyonko hu kowa I see wunni anukumintie wunua wunni adansi kunu mu enfa obi yire enum ma nfa obi yire o 10 commandment na yo bo Bible ni se aya no kure pa Bible mu se na karo minim se so of man o bo aya eno ye nana mi oh me of man da nana mi nka wanu nana Moses me boa wanna kwaje mblanse mdu ne ba de ye nana Moses no ye sofo ana yo dufo ana wo ye konfo bibisa no ye wan ya no ye konfo o bo okuma nipa ma nka kiro nana me ba ko ya okuma nipa odima nipa what you say enye onu na nyankopon soma no osoma no ko hemfa ese o twere kokuma Kristofo na me se wo ko hemfa asantima asanti bukuru beba asanti bukuru e fara ayi wo Moses wo asanti bukuru e fara Moses wo emra duno eno na ye ne edi so a Kristofo ntumi ni so ntino ya dane no ye ne ye adifo abusia abroni ye me 5 course pe abusia abrofo no me 5 course pe number ni 0200 588 161 0200 588 161 and 0205 500 ultimate baba jumedi so busia so do te ye no okot grandmaster odin dia bubu Moses kadi e mamon ene Leviathan upeyedi a obenya firo empanifo yi minana e ton wa boachewa sa so na ya ampofo a ampoma so a kire se nananom ene ma yedi so pa ni nyina ye eye ebu baako fani di ma eye nananom fani di ma eye insuo ene nnua ene ahodo yicha so benya odi o so wo adwen kire wo se me fa 5 course pe ene mre na tia me biko afichire biko hu ban no biko hu minana mame afia gobi ma fe ododo benya mi ne be hwa bom biko hu na kan so ano me nana
ne cans one you won could enkumudi was me kan kire wo nipa na ohwe me say wi ase do tamfo what of course for do tamfo ni suru e wadofo do tamfo ni suru dofo na say bi ubo fra hwede na obede obede o tamfo ne be moti ma pija ho ma to wa first call. Hello. 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 Yeah. Good. What's the problem? Yeah. Good evening. Good evening. Good evening. What for both of you? Then young person. What for I want? Anything I want to me, both of them. I see. I then young couple, where the come into a form of color. We are a number, and the engineer so bosom, anything I want to know so bosom. Kate, why are you? But I say, Katie did the trim 0205500215. Also, to my media so, and then I be free one. Na. I'm a pengira, Bacope, a year and another two who so did a year. A man and a member to Tatimpono or they buy so or the better. Hello. Oh, and to me, and you know, so 0205500215. Aha we are saying now kwa dwumadi so na aduru Kumo TV ubenya we YouTube no so Asubonteng TV Asubonteng ASUBONTENG esukito nyina kaadiko me na meti ase no esusu nyina no omode hye krope ka akiri ko ena megyina ase no ena me ne we de twetwe nkomo no nya botre de to system bro hello good evening me last call yenko Masa, one can say you know, boom, you want it. You tell me so. And so you for a time you are Masa, Casa. Me TV for be and I be, Mammy, my uncle, Chen, Mammy Tonwa. Whatever, Mena be. Obi Busa said, Dear, we are ne, okay, that's a musun semu. Obi Baba chain, dear, dear, we ye, a was 3 down chain. Yo, Emma, me from what you are. Inimia, penny, on a penny. I mean, I'm dinner. Yea, to me, Yadia Pia to Miss Yadibio Musa, a mania Pia. Yachero also, ya power so. Dear won't to mean swan or wash out one for bra. Yanumuka sampo, Yakasampa. Now, one we are dear. Yadia Pia, Fidu would tell us best one answer. When I was here, boo boo, stroke, ace. Dear, 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 bra. What am I? Number near 0200 0200 588 161 MTN no yeah 0546 63 4144. Yeah, power. And my 024 54 65 808. But your number we obi obefre bia ka so open bia no ka tell say me register ku Facebook ntese ne ho fedada menga say ma manage o kasa ho da bi medical kadada menga say ma wani mustre medical kadada wadarma so open yare wa na wasa o yare ya frɛ no na emu no say ne ho fe da bi ene ne nsre me medical a register dada the number 0245 645 808 na ya ato power ampoma ana hotel nka no ana bi dwumadi nsi media no ku Facebook ntse ade kye and I said, you are better. Peace. Bye. But there are so much bread. No matter what, I'm sure me come out you. But did you made a barrel? What you did, if we are saying okwa. Ebusia, so you can say we are saying okwa dia. They can say, if we are saying your boss or us, I say, Ura. So, Radia, no, Mrania Mania or did so. I did change. Stranger, Manubia feel.